Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Taseng Federation of Kasi Jantiagaro People FKJGP hendak kesengi ke arbu pratarik kala penong ka jingai pitba kum shibenta ha ka bayade bat ka jing kerdu kam kerdu jam joki kenhun samla ha ka jela ha shua kani ka jingai pitba kaseng kala penong shua ka jingalang balengkot hamad pran ka jaka sengi kali jayau bat kala sedang ka jingai pitba hamad pran terter syak kendailat DC office kayeng ulat IGP dan kiti bat kila penkutno hamadan yorenghap U Presiden Barang Ba Jongkaseng FKJGP uba don di kongsit haba ajing keran hadin ka jingyai pejba hayo renghap ulaong bakane kampat day kapor banya pen ibor Henry kadai ka jingnya aireng bat kasurkar bat lada kasurkar kadang sengap ikini ki jingdawa ki jongi kan sapoi kapor ba watla kasnam kan lengki hamadan ru ngilong ki balakloy naka benta kalawe jongki kun samla ulaong bat langit skam kun samla ka jongi ngomong akran ne kane kampat day kapor banya pen ibor Naging minapiti, minaayrang magsorka. Henry lara ka sorka, tapsnap ya kini kimat jingdawa ka jongi, kanni ka dayta ka jinsdang. Bandene siya kamat, dan idagdam. Bangin likin kisna makilinti singkin hilang ke belakaloy. Namata kalaway di samla ka jongi. Tengah kentu, ya kisamla. Bada kami nagadak makana kini jingang. Long epi, long ibesa, long ibejay-jay. Kadang kapor dia ke ibarat. Jelimba kini jingalang imat. Jingdawa jongi hapok kesorka. Nama kesek kadawa motor ek sorka. Bakadei ban pendam no ek dipus. Kibat heli hakikatan saya kamar pera jongane kesorka jala jongi. Nama kumbang kalau mata ngilang bagi dan kebah nyawa terus pasan pulai kita dipus bateli hadi dipangan baper hade kejala kejongi nama apa katung kalati ai ya kaba layo de iba des paseng rani hindai ye lakhan be dangang hadi si komentar hadi kapor hadi de kita bomla kya innasyula insyaallah dan berkat lena takadau limba hadi arti ai kejongi ni bagi dan hadu tempat nyos hajar musma sanpulai ini kita dipus Kebasosi kalau bau Chief Minister bau Assembly ulah jumpa pakar bagi damtang bala hajar ni sakikam kani kaba insult ini tu ikun sama kiba buat ikam dijam kaba Chief Minister dalam ni jumpa pakar habo Assembly kani kapan bau umdan kata jingke kali namanta kisamla wadkam wadjam hakani kadi be jongi But kapeni borong itu ba kayin daw pa kawan kade kadar badle nama kale yu yakini kinamik ma jongi lajit daw pa ba bagin bathaw di an hande po assembly tingadi kadi ka masjid syaki ni borong ki namik ma kajin propo Mungkin apa ni? Bagi macam ni kerja ke kiri, bagi ni baju kain daun thara, ya kan? Kebagian tang kau payah ulapan syarat lagi sistem sansnan. Kumba kalau mata kumba kesorkan, habang ini ba layakan, ya kata kerja suki berpelakam, bantai beta kita kebatuli hati dipatan baper, kebas musik kerja juma kebagi jua. Nak kesorkan yang bawa Chief Minister kalau bakadai karton terikam kebaguna hapo ketenan MPSC bagi DSC baper kesulang mo mansu teksti kuma teksti upilat bantai pop yang gimai banamba kamdai kesorkan kebabaka himai gini di department di officer badan handa hapo DSC baper bak hapo MPSC kajing kali dalam Menurut kita kaum besar, kami kesorkan, lalu kesorkan kesyam, kita ke officer bagaimana pensyat kita, kita kejintuna kego akan kaum pelayan kejongi, kedik kekamram yang kesorkan dan pencintam pun kita jaga besar. Jangan daya baca, tenangnya sakmat dalam ini hidup, nakal yang kesek, minum air, yang ini kita officer, kiban
kimelang tek alia jaito baginda upo ke department affair nama baliu hani gani kamba kamyam joki kun samla ka jangi tisa kisin